Ing tutuking programa, mituringan niyang rated PG. Kailangan ing patnube at gabeding pengari para karing kayanakan amanalbe. May paoras ka balen. Kaya tabing mabilog ang pwersaning One Media TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pong balansing informasyon. Oreni po rin balitang may kalap nyening Biyernes, April 5, 2024. Yako po Ibeni Ginto at iti in News Force Pampanga. Kabilang ng edukasyon, infrastruktura, healthcare at obra ka rin didina ng prioridad ng 1st District Congressman John Lasatin, kareng susubong legislative initiatives king Kongreso. Ay ng istorya ng Patricia Mamang. Manualay 3-termer Congressman Carmelo John Lazatin II ning 1st District ning Pampanga na dapat didinan lang prioridad reng maulagang aspeto a kailangan na reng memalen bang itas ing kalidad ning karelang pamibye-bye. Pepa siyag da iti ning kongresista kayag na ning peka mumunang Discuss With Us Media Forum ning Central Luzon Media Association o CLMA Pampanga Chapter King Widas Hotel Clark. Kilod ning halos siyam abanwa o atlong termino bilang representante ning Primera Distrito king Kongreso kabilang kareng legislative initiatives ng Lazatin ing pamanutok king edukasyon, infrastruktura, healthcare services at livelihood para kareng residente. Karas king edukasyon, manualay Lazatin na dapat lang miragdagan reng integrated school o high school bang aya saglareng kayanakan na isundo at arian ing karelang pamag-aral. Yung mga kabataan na wala silang high school sa lugar na, gusto natin maging integrated school na hindi na sila mamamasahe, hindi na sila kailangan lumakad o lumayo pa sa kanilang lugar. Nagkakaroon sila ng sense of belongingness. Kasi minsan pag lumilipat sila sa ibang lugar, minsan nabubuli sila, diba? Na parang ayaw na nilang pumasok. Kailangan mo naman kanong tutukan bang balaos ing progreso ning lugal, reng proyektong infrastruktura, ami bababa, iba't king national government. So pag pinagaganda natin ang lugar natin, mas maraming investor na pumapasok. So pag maraming investor na pumapasok, nagkakaroon tayo ng more job opportunities. Ngayon, etong mga job opportunities na to, ito ang makakatugon at makakatulong sa mga kababayan natin. Kasi may sustainability, nagkakatrabaho sila. Mag-focus tayo sa infrastructure projects, at same time sa education. Metong mo naman kareng dapat makakalimbatawan ing serbisyong medikal o healthcare services para kareng masakita residente ning Ciudad Angeles, Mabalacat, Ampong Magalang. Kung ano man nalilikong kumpondo na galing po sa gobyerno in terms of salaries, yun ang inuukol ko sa pagbibili po natin ng gamot. So yan ang pinambibili natin ng gamot para mapamigay natin sa mga nangangailangan. Kasi bakit gamot? Di ba tinatanong nila? Kasi ang pagbibigay ng gamot, hindi naman natin inaasahan na tayo yung magkakasakit. Ang unang priority natin, meron tayong kakainin. At meron tayong, parang kailangan natin buhayin muna ang sarili natin. So, hindi tayo nakakapag-impok, hindi tayo nakakapag-ipon para sa oras ng kagipitan in terms of pag nagkakasakit tayo. Binida ning kongresista na tuklo na laking migit 60,000 na katao reng asusopa ning kayang opisina karas kareng mangailangan panulo. Kabilang kareng proyektong infrastruktura adidina ng sentro ning kongresista ing road widening, karagdagang school building kareng pampublikong eskwela, reng magagawang tete, dalan at aliwapa. Nandito ako bilang representante nyo, hindi para mamulitika ako. Para tugunan ko ang pangangailangan ninyo
at ang mga sinasakupan natin para maging bahagi tayo ng pagbabago at magiging maganda ang resulta. At yung younger generation, magkakaroon sila ng idea kung paano tayo nanungkulan at sana matularan or mahigitan para mas gaganda pa ang mabibigay na serbisyo at yung projection natin in the near future mas magiging malawak. Kumpleto na yung Congressman John Lazatin kayang 3 termino at mapupusyay king tutuking banwa. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Dineklara ng Presidente Bongbong Marcos ng April 10 bilang holiday, kayagnaning pamagmasusi ng pamamupos ng Ramadan o yung Idil Fitr. Ay ning balita ng Tricia Cruzado. Diniklara ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. ing April 10, 2024 bilang regular holiday king mabilog a bansa bilang pamagmasusi king Eid al-Fitr o Feast of Ramadan. King Proclamation number 514 apirmado ng Executive Secretary Lucas Bersamin ing amanwang deklarasyon basiya naman king rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Layon ning holiday ing makapamiyang karagdagan kay balwan at di na lang upaya ring Filipino ang makisan metong karing kapatad a Muslim king kapayapan at makiadwangan king pamanuki at selebrasyon ning Eid al-Fitr. Ing pamagmasusi ning Eid al-Fitr, markaya ning pamamupos ning Ramadan daring Muslim. Ako po, Tricia Cruzado, para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Agpang king Department of Health o DOH at tsula king 89 reng kaso ng rabies king ngumunang kwarter ng baluang 2024. Ay ning balita ng Patricia Mamangon. Para po kareng kabalen tamong manyese aso ompong pusa, siguraduan tamong regular lang apapabakuna kontra rabies. Ren kaya katamong sese o pet. 80 siya makaso ning rabies ing mitala. Manibat January hanggang March 2024 king bansa. Agpangking datos ning Department of Health o DOH. Iti mas mababayang 2% kumpara king may record na kaso king kaparehong panahon inyang 2023. Agpangking DOH ing Soksargen ing may kapagtalaking pekamata sa bilang ning kaso ning rabies at king 12. Tinukyan ni iti ning Calabarzon at Bicol Region ating labing meto nga kaso. Mayorya o 82 kareng kaso uli ning kinis ning aso. 5 naman ibat kareng ket ning pusa kabang adwa na laman reng meket king aliwang animalis. Kareng hanggang may record na kaso ning rabies, metong mo ing fully vaccinated laban king virus. 40 kaso ing bakunado, kabang 48 reng animalis reng atsuking unknown vaccination status. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, akin pa magbalik ng News Force, Pampanga. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan.
bayong posisyon ing panimunan ng dating kapitan ng Barangay Balibago, Ciudad Angeles ay Tony Mamak kay City Hall. Pakibalwan iti king report ng Patricia Mamangon. Inyang Webis, April 4, inanunsyo ng Mayor Carmelo Pogi Lazatin Jr. ng Ciudad Angeles ing posisyon ng Rodelio Tony Mamak Sr. bilang bayong officer in charge ng Angeles City Cooperative Development Office. Pepasyag na itining alkalde katukining pa magbisita ng dating kapitan ng Barangay Balibago king Mayor's Office Conference Room kaya bay Chief Advisor IC Calaguas. Pepalwal ng Lazatin ing Memorandum Number 761 Series of 2024 bang maging opisyal ing pamamili kang Mamak king bayong posisyon. Manuala naman ni Mayor Lazatin na maragulya asaw ping dating kapitan king city government kapamilataning maluwat a karanasan king serbisyo publiko. Megsilbi Mamak bilang kapitan ning Barangay Balibago kilub ning atlong tuki-tuking termino. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Sa dareng migratory birds in Candabo. Inya naman may kilala iti mabilog a bansa bilang bird sanctuary. Kaya ninala mo mayayakit ding mapilan ayop amik ko konsiderang endangered, ding salaksak at bathala. Ay naman lumawot king bird sanctuary nga iti in Candaba Swamp, nung nukarin king gilid na niti pilatanin ning Pampanga at Bulacan. Kaya ti anti mo malawot sa bilasasyon uli nga lang internet cafe, fast food chain o ATM machines. Makanyan pa man, nigit akaswelo king akit mong santing ning lugal. Ing asanda namang white rock king Mount Arayat ing metong karing paborito dang destinasyon ting si Cibola Mountaineers. Mayakit kasi king parting inining bundok ing masanting pamag-albog ning Aldo at apagmasdan niya ing ilog Pampanga antimong dambuhalang lubingan. Aliya mo iti masanting nga lugal piknikan uling keti milyari ing maragol apartining kasalesayan nung nukarin megsilbiya iting kampo daring sundalo at revolusyonaryong Pilipino. Kaya katamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan kilub ning 24 oras ay ning report. Mimiral pamurin in ridge of high pressure area ang maging sangkan ning mapali at malisangan na panahon king maragula parti ning northern at central Luzon. Samantala, ing easterlies o mapaling hangin amanibatan king dagat Pasipiko manatadiyang papulupulong pamanuran king Visayas at Mindanao. Ang yangatin niya nga kakita paparatang a low pressure ing Pag-asa ay kanulungog king Philippine Area of Responsibility. Kabalen maging party kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyo reklamo king ke kayong lugar. Malyari mong ikwento o isumbong, kapamilatan na rin numerong mayakit king ke kayong screen. Malyari mo namang mag-post king ke kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, ihandinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ailben nyo lang ening Biyernes, rin may kalapay istorya ketiking probinsya. Yaku po ibeniginto at ini ing News Force Pampanga. Balitang tutu, king balen, susuyo. Panandamaning El Nino. Kuntoro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente.
King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco.